Oke, baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Nompe. Nah, kali ini kita ada di Setiarejo, Lamasi, dalam upacara adat pemakaman Bapak almarhum Simon. Hari ini adalah hari pemotongan kerbau dan tadi pagi sudah ada kerbau dipotong 5 ekor. Nah, tampak masyarakat di sini sedang mengerjakan daging kerbau yang akan dibagi-bagi. Nah, sama seperti tradisi di Toraja. Wah, ada pengapi. Berapa mbak atau pengapi? Oke, dan jenazahnya juga ada di Pentoginang. Oke, kebetulan rombongan kita tadi dari Toraja, kita lewat Basten. Kita lewat Basten, wah luar biasa jalan Basten, sudah bagus. Dari Sangala ke sini hanya menempuh 3 jam saja, tidak sampai 3 jam, 2,5 jam, cepat sekali. Jalan sudah sangat bagus. Lewat Basten. Sana ada Tante Sarah, wah semakin bening itu Tante Sarah. Nah, Tante Sarah semakin bening. Oke, sekarang tempat rombongan. Tabi erokko suling kararata Siman rokko riwan makaraeng ta Lakote mai to merra purara makalima na temay to maakapunan gayang tuto ng panataranak tindelaw lantang taruradi kikuwa bilang na purasya ni ki isi tirolindo mangka ki isi pemanta perupa
pura makai isi pamatua induk nangka maki isi pabanu karurungan ulendu ite mai taduan tolek sia sorongan nasepu paga ya temai taduan sakke panam poto lambun sulawai pak kumbung to padang ngiring di pasiam bararamba temai burana padang anggalum palumpana temai pak panangan apa tontong bang na padolo na paundi na kuairan dan di purukuna to kumua den ni manita mai taruan tole torro mabeko di yolu timbang tingayo tama solana sangki iyar kana temai buangan kadangki tang punginan monginan na tang umpatu mapatunga na kuakaran na temai pemerah putalang kumaminto na to tanggan rato kiyang gaitang tento kitong kanan apa minto na to tangkilan di inanggan na to tangki karatuin na narandan kami kamaliluang kinalilingi kamang-ngamangan ki iya na mo to kikuata patanan rampa pito talinga duwanta tapalidan maya-maya pito suling pato malinta angki palangan itong kunan kada temay sang rarata painde di opani to bisara temay pagantianan bulawanta sitaru na tungingan latanay yung pataru itu katong konanta katong konan kamarintinan na almarhum J. Pengulimbong wiwitan timur turampong pamanda bunturengnya nararamakamban langan palintin tanak saririn na bukutang si pihadiran tutun mak tangkian surut lator marintin jenginan nomor sang puro talu sang puro dua sang puro talu kadang kodan kamarintinan na samsu tok pongo rampo mempatu mali laku to balu lator marintin jenginan nomor sang puro dua sang puro talu katongkonan kamarintinan na Mama Betu Samarinda Rampo Metua latar marintin jonginan nomor 92 salah 93 katongkonan kamarintinan na Stephen Gerong Mali Rampo Mempatu Mali Illako Anto latar marintin jonginan nomor 10 mesa batu lantang 10 mesa nasa kita angin cipas katongkonan kamarin betu sola sulukna gorang tok yasa rampo medua lator marintin duga jonginan nomor 92 sang talu jume mintu tomer rapurara angganna temai tama kaponan gayang sola mintu anak naradian angga sile itu barak na puro kendi ina tinde dawan be nakua karena iya tu garampuan ta sorana sangki langan kitimang mak buno lolong kien de kiran de maau tang kilesoan moto kuresumanya tabe tati beru la toto lantang mangka na saburan dan dipuruk kuresumanya dia sudah mandi ada juga sekon-sekonnya. Sekon. Ya, jadi semua orang pakai AC di sini, angin sipas. Semua orang bakar-bakar sate, karena panasnya. Sekon. Satu tahun juga bakar sate di sana. Demo enggak? Demo sere. Iya, sere. Euy, masuk kana makipas to wae hataro. Manas. Ni ato to se do na pamay. Eh? Apa dong?
Apa? Mana tu mana? Oh, sombe itu. Mana ini? Sombe benar. Kaya di sini loh di Korea ini si kantor nomor ya atau nomor 10 tuh masuk si motor Dek ito. Pak, dek ito na pada pirang mo lang. Siapa winda teraya hai betul. Belum jalan kiri. Tambah si mau mahun na. Mahun. Oh, malasu guys, malasu. Mana surah kaya? Malasu. Malasu liu. ini rekan dulu. Ang tu cari narandan lumot tadi ni. Nak cari mana suah. Akin nagalu kota teh. Wangkak. Ada pula tumburu. Tumburu itu. Si mau. Tumbai. Si mau tu mau makan sate itu. Oke, di mana ini masuk oke, marpel. Ini kan lemas sih. Oh, tiri semua kau tu duduk di sini. Peden duduk kayak pangal duduk nanti ay. Ini selantu picinin ate. Taperangi itu keluarga Rabentama. Taperangi itu keluarga Rabentama mai. Ia tu rombongan keluarga Rabentama di Mete. Ia tu rombongan keluarga Nek Juan. Rombongan keluarga Nek Juan Nanggala. Keluarga Abdul Sanalla. Keluarga Pak Rendi Nanggala, keluarga Papa Rakuelo Sangala, keluarga Saraswati Sangala, keluarga Papa Anto Sangala, keluarga Dah kinokin na. Anta. keluarga Mak Fikron Sangala, dia tu keluarga Bentaro sama yang tu keluarga Sunggo Batu Alu, soal keluarga Bapak Dewi Makassar. Mak Victor. Menyatakan sama di saat itu kawan pendete. Si mau di kaku salah. Yang nasa dia masih keluarga mangga bisa aku sangat nangina. Apa tahu ini? Apa kesini lah main kopi bukan dulu. Ini Mama Pikron. Mama Pikron, susi mau aku. Papa Anto. Susi mau aku salah pasal. Nanggala. Nanggala kami kampung ki. Iya, di kanai sa kampung. Para kata kopi ni Riro sini guys. Oke, salam sama Nancy. Oke. Eka pasal. Eka. Semakin cantik ini situ. Wah. Mbak kata ko na enak ini apa?
Cek memang isip ko na ito nagaragan. Tak sepuluh tu. Nalindo na ko may risa eh. O tantay ka, magkasyara ka na ba? Yan, oling ko to pandas kiro na. Nakuido pa na ning sila sambay. Nakuido pa na ning simbay. Kuro tanta. Kung natir sa nakuido pa na ning si. Iya, melong ba yung kubay kapasak Taylor. Maksudnya pakai kulang nara sa kiri din paminsa niya. Rabot tatagol la, tatagol la. Tanta ko na pa. May isa nga ikapasak. Kasama to din. Ada tatagol la, tatagol la. Oh, tatagol la datang. Halo tatagol la. Ikan ng kamu dong. Tabay ko rin YouTuber. dong. Oke, ada gula, ada semut. Tabe kita lagi sadu tu sangat madatin na rombongan keluarga lah main tama jamai. Iya tu rombongan keluarga lah main tama jamai. Iya tu rombongan keluarga ni jual. Sangatlah. Rombongan keluarga Anto Mantung. Sangatlah. Anto Mantung. Rombongan keluarga ni Rindi Nanggala. Sanggala. Iya Sanggala. Ya datain na yung Esna Susien. Iya. Kita lebih rombongan keluarga ni Rindi Sanggala. Rombongan keluarga Papa Rakuelo. Sanggala. Bayar belakang lakian, nabi ambil gambarnya. Baliru bagus sapi oh. Rombongan keluarga Saraswati Sanggala. Rombongan keluarga Papa Anta Sanggala. Rombongan keluarga Papa Dewi Makassar. Rombongan Songgo Batualu. Rombongan keluarga Mak Victor Sanggala. Ke rombongan keluarga Estepanus Turingan. Batu Pak Yomar Al-Gading Topongo. Santarung indan na rin. Rombongan keluarga Indro Pali Al-Gading. Rombongan keluarga Pak Totong Masamba. Iya na semua tu keluarga mentama di mai. Iya na sediam na mentama mai. Mengiru pakan. Kopi gua satu. Daripada Papa Anto. Iya. Mau dia apa waktu tua. Polio nih waktu tua tuh. Kami Itu masih tua. rombongan keluarga Kapal Lembang Lampio. Rombongan keluarga Kapal Lembang Lampio. Sangatlah. Oke. Banyak temanku di Sitirejo tapi orang Jawa. Biar ketumbalin dulu. Susi masih berdatangan dulu kampung tu ni. Boleh kan sih? Semuanya berdatangan dulu kampung. Depatori dulu kampung. Tekan do ka pa amay. Mirip lah kayak. Ay malas sulyuki astaga Tuhan ti akwat tay te. Tangan no pito. Susi wam kita bakar sate tu emile. Bakar. Pas kita start iya. Ada gula
sebelah sana ada gula. Pancasila lingko. Ano din ito, lamenta ma'am. Mapu melon. Malas yan. Tadi kan biasa malay lang po takas yan. Ako maako tilon na to kampung sindi lang po takas yan. Dari heki pada lamban Beda mo kuman. siman kidan dan ma'alakon-lakon. Lago temai to merah purara. Bakal lima anak temai to ma'atapunan gayang. Ia mapantara kana parang talu lembang na. Pak tendeng na parang di pebas setangana. Diumba padang di sanalla. Padang atau ma'adurang salu. Toba karo sini sanun. Paga para lindo duka sandalindonan. Mengkara apa pantarisan makaraingna. Pantarana padang dilamasi. Dulu lebih gulawan padang di awak gading. Lindo duka sandalindonan. Tiumba pantarisan makaraingna. Pantarana kana padang di Makassar. Paloloanna padang di Jupandang. Padang nanai bendan tumekken doke Hasanuddin. Tunanang pembalabaran todipo manuku muanina padang di Makassar. Pada para lindo sandalindona. Mengkara apatan pantarisan makaraeng. Pantara kana padang di Masamba. Paloloanna padang ridu. Padang tosang basse nenek tapo nenek. Sangkala pandang todolo di potodolo. Padang nanai bendan tongkonan layukna datu guru. Tunanna pembalabaran. Isungan pak kalandoanna karaeng na ala. Tiumba padang di Masamba. Di gente bambanawara. Dauron kong ngawani. Kolakana tokoi rokko. Paga para pantarana kana padang di Batu Alu. Di nenek ditulek. Ta segitika lurunna padang di Sanggalla. Rampun tongkon mian lolekokna. Kendek kun lisungi kun maasumulena. Tinde dao wambe mamma lembang sura dao telakkean. Menda dian matindo lopi bulawan. Belanda sule lako tanpa rapakna. Lumokon lako pak buliganna. Sampak bating kimotondo. Itu dia warga itu ya? Ada? Taraya. Satu dia kok. Bagaimana ini orang irian? Iya. Dari sini. Kalau sudah kalau dia.
Di kucing na pulang. Mas po. Iya, masuk TV sanggal lah ini. TV sanggal lah. Panas begini mau tidak ganti baju. Teralang itu tebung kopi tidak jalan. Jam 12 baru jalan. Jam 12 bungkus. Kehilangan. Mak sa tinasa mo to, agi pas kaya basta. Jam 12 baru jalan. Dari Jayapura, oke, terima kasih. Dari Jayapura, terima kasih sudah bergabung. Yulianti, dengan salam sampai Monastasia Burungan. Oke, baik ya. Beliau ini tahu Manila daging apa bosku? Oke, daging ini daging kerbau. Bisa tuh dia kok susu tuh dia cantik. Kita rap mau kaya. Caranya. Oke, Nova tadi apa? Saya selalu sangat TV. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masuk di Facebook. Oke, baik. Mana Min? Woi. Halo. Dari tadi gak komen ompit na. Oh, siapa kamu tadi? Oh, itu ya. Oke, baik. Kenapa gak bakar sate? Panas. Sudah masak ke satenya? Sudah. Wah. Lipstick Pak Berkah. Pulang itu, ompit. Pulang itu bule. Pulang nih. Ada bule di sana. Iya, kamu bawa itu kah? Ah, bukan, masih orang di sini mungkin. Siapa lagi nama itu bule? Siapa minta main datang? Chris. Oh ya Chris. Siapa minta main Kapan datang? datang? Oke, kamu. Hai warga Sangat. Dorong mama. Ayo warga Sanggala. Salam. Orang apa ini? Orang Botang? Botang. Oke, orang Botang. Saya Sanggala. Sudah Botang berdua boleh. Orang turunan. Ini juga Dari turunan Sanggala. Orang Botang ini? Sanggala Makula. Hai. Pula, oke. Bolang. Pakai bolang. Orang bolang ya. Pangala, Dulang, halo. Halo, Mbak Lele dan Tepao. Halo, Dende. Dari Dende. Oh, oke, Dentina. Dentina. Oke. Sharingku, live Halo, nyompit. ini ibu dari mana? Dari Dende, Mbak Lele, Dari Balele. Oh, Dende oke, juga. cantik-cantik perantaunya di sini deh. Wah. Iya. Hmm. Jawa. Ada Udah ada yang kayak- punya. Solo. Ada kayak jomblo ini. Solo. Ini Solo. Jomblo 3 bulan. Oke, bagi di mana? Ini jomblo. Oke, siap. Siap, weh. Oke, halo. Oke, guys.
Bagaimana nih Gondrong? Panas kah? Panas sekali ya. Ini. Baru mau keluar. Kalau bunyi 2 kali kita nih. Ya. Baru mau keluar. Oke, Rizky. Sapur acara apa ini? Acara pemakaman di Kampung Jawa, ini. Mantap, Palu hadir. Oke, dari Palu sudah hadir. Oke, guys. Nah, tapi sayang sini. Halo. Ompik lagi di Lamasi sekarang. Mari. Oke. Orang lama sih hadir nonton. Oke, lupa tadi apa? Oke, guys. Saya langsung guys. Ini panas. Dari lah kau tahu Pak. Mangkam. Sampai nasinya lah. Iya, mangkam. Kami kampung le. Anak keluarga kami kampung. Gading semala. Dari yang apa? Oh, pertama. Dulu ya. Pertama bang. Ternyata TV Sanggala orang Kanteng pole. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana, Be? Apa karewa? Iya, aman. Aman. TV Sanggala hebat. Oke, baik. Hebat. Mantap. Iya. Semakin jaya TV Sanggala. Oke, keren. Oke. Oke, baik. Oh, dikasih masuk kok TV rusak. Oke, mau dikasih masuk DP rusak. Ben. Televisi kabur. Jombai ke malam baik. Jombai ke malam baik. Oke, mana kok Peronsi Sarira ikut kami menonton. Oke. Ya tahu dah. Ikut kami tengah menonton tahu dah. Oke guys. Kembar Sangkar ambil. Ada. Kami sangkar lah kok. Apa kita? Nanti dibutuhkan. Iya. Ini kita lagi karena daging kerbau. Oke guys. Salah, Pak. Ini ada handuk. Handuk katanya bisa. Ada handuk. Punya Bapak. Punya. Di bentongan ate? Iya. Oh, bentong. Salah. Ya teh, wah dia mau tanam pit guys. Oke. Kurang semangat. Lo mungkin marah kan kita guys. Oke, dopo kulen udah le, pengen tahu le. Masih nak sangka dulu. Zaman kan zaman kan dulu nih. Nana tahu teh? Iya. Lakukan nana dulu. Oke, terus. Kita dulu simpan. Oke. Kita pikir arah dulu. Kita bakar dulu guys. Apakah yang bakar? Di mana aku tak
Tanah Rudi. Oke guys ya, daging kerbau apa kaki daging kerbau apa kaki pendek. Nah, ya ini daging kerbau yang kaki panjang. Oke kita ngopi-ngopi dulu guys. Oh ini kepala kerbau ini. Oke di sini kepala kerbaunya dibagi di belah dua. Ada di sini kepalanya di belah dua. Cuma kalau kau nak. Habis. Oke kita masak dulu. Oke jelas raw, melong tompet ha, melong. Halo guys, siapa namanya guys? Halo, siapa namanya? Siapa kan namanya? Hah? Siapa? Nama-nama lu lah. Banyak teman menonton ini. Ngopi-ngopi. Ngopi di kampung tuh. Botang. Oke dari Botang ya. Oke dari Botang guys. Dari Botang. Halo guys, dari mana kampung tak? Sangalak Makula, Sangalak Makula. Borong Oke, ya. Borong. Salam. Bukan dari Pomi. Lemo. Bukan. Ini kami merek dito. Sangalak Makula. Hindi. Kasi bunga. Sama niya. Oke, panas dulu guys. Wah, panas sekali ini. Masuk. Oke, baik. Halo guys. Oke, dari turunan. Dari orang Jawa. Hah? Iya. Oke, turunan orang turunan ini guys. Di mana kah di turunan? Di Pasang kah? Di aduh lupa saya Kak. Aduh lupa. Turunan Kalembang bukan le? Halo guys, dari Tumadatu. Oh dari Tumadatu. Oh dari luka udah tabokon ni le. Udah ketabokon. Bolang. Bolang. Oke. Oh orang bolang. Bakupingku guys. Ya. Beb ompit misa kopi yo. Kasih ompit dulu kopi satu. Oke. Ada Anastasia Burungan. Oke, terima kasih dok. Oke, mantap. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Mantap ya kopi lemas ya. Ada sama kopi Toraya, melok kopi lemas sih.
ya teh. Masa? Marasa samba susi. Cantik-cantik itu kata apa itu udah masih lah. Cantik-cantik ya. Panda sama malinggo. Sampai lah perkatu pernah mula aku tuh agak lang. 1,5 jam. 1 jam. Udah deh durian yo. Ayo deh. Ano kami laku kemarin ini durian. Ya kami tahu na tapos si kau bisa di kuah ambil lang di kuah 5 kilo tuh tema berubah main di kuah 1,5 jam deh. Saya main kilo tuh jarak lah. Kan sesuai dengan drivernya toh. Di kuah main tuh tema 1,5 jam 5 menit. Saya main di kuah 10 kilo. Oh, produk itu aja buatan orang lama sih yang itu. Oke, Julius Roy. Susah sampai buatan lama sih maksudnya. Susah sampai produk lama sih. Buatan apa katanya cepat ya? Ada sih dulu halus sih. Motornya dia tanah binti. Motornya dia dulu tanah binti. Kaya dua kanan dia tak benar na. Saan do seo? Oh do seo ini sama tuh biti. Sama nomor kali itu bisa ya? Saya santai. Ada apa nih? Pura kopi tadi ni rem mau tu. Oke guys. Oke, keluar pasal dapur dulu. Iya. Kemarin Tomararang tuh ya? Kan kamu jetel ulo buko. Tomararang. Mau ngopi bika orang. Wah, dapat video daging itu ibu ya. Oh iya. Mbak kamu tuh daging tante? Tidak ada. Tidak ada. Oh. Dapat kau video daging. Halo. Oke. Selamat tahun baru. Oke, oi. Oke, bisa terlambi. Oke, lambi siapa sudah? Oke. Ah, oke, semua. Mantap. Nah, iya dari sana lah tadi. Lewat Bastem, wah. Cepat dari Bastem, cuma 3 jam. Tidak sampai 3 jam dari sana lagi sini. Nanti ku telepon Mama Roland bilang kan kak di rumah. Kenapa tidak bilang? Dan nah, Mama Roland. Marolan. Oh, di keluarga ya. Aku udah tak ngumpul aja mulai rumah. Kemudian ada kakak. Suaminya kakak gimana meninggal. Iya, mana ya? Oh, teh. Oh. Anak kan sudah badin dan Iya. Keluarga ya. Mama Roland tak bagi Lebih piram-piram pun. tak baik. Piram sudah ke, makan keburu. Karena dia juga diambil kita. Jadi anak-anak yo mandi mati os Dina. Mana ya? Salbit. Salbit. Iya, anak gimana kan salbit. Cuman pada kana. Oh. Kan ada adik dong. Iya. Mbak biar gimana sama si tamu jangan. Sana mau pergi ke sini. Keluarga ya. Iya. Iya. Halo. Oke, coba foto yang minum balok pasti apa? Pasti di belakang buat nonton dari sekarang. Kembali minum balok itu dulu. Halo ibu-ibu. Halo. Apa kabar? Halo juga. Oke.
Ya. Halo. Si kursi. Sabe rokko suren sarara asa Cari kan kau jual di sana lagi. Siman riwen makadapunta Waktu temai tonir rapurara Angganda temai toma kaponan gayang Tutorang panatarangat pinderang sang saura adi Halo. Unisung kawan pe barung datu Higua belanda purasiani kisi pamatua induk Mangka niki isi pabahan karurungan Ulan di temai ada mangka di sedang sarung demai nenek tapo nenek Sangka pura dialingan tali bakla demai todolo di potodolo Kumati rendang ni temai aluk naram pemakan perketulan nang ni temai sangka anak kabotoan kumba Temai karuan na tole siya sorongan na seput Pagaparanaya temai karuan sakit panam padarat bung sarawai patung bung Halo, apin do? Di pasiang bararang Nenek lembang lan. Ah, Nenek kepala. Mbak. Satu yo. Oh. Nama apa dia? Dos kena. No kan aku nemu foto ya betul nemu nemu foto mau komentar tadi. Saya bilang. Dan na. Biar kamu bilang. Nina. Iya. Dauki, sulam ke dako. Bagaimana karewa? Baik. Kami Lagi masak-masak ini. masak. Kai. Ya masuk ke televisi tante. Ini dari Kanuan. Dari kanan badan. Siapa tahu ada telur kamu masak. Iya. Penting kalau orang masak saya. Iya. Aku Marian Ninde. Iya, tahu kan. Sana kamu lagi, sana kamu lagi. Apa di sana? Banyak pi Ada lagi ke ketawararan sana. Oh, pekerjaan itu kan dok sepen deh. Oke, untuk sepen. Dari Buntuwe. Dari buntu gue. Oke. Selamat Reo Patu. Oke ya. Torende itu letor na tay malangka na buntu Hai. Nanay pero parerong Sana kaya umisong ano sa ba? paunganan urerong tawang kamban undohan ni bula mapapa Wah. Kapalalim mga tuong kasanan na Durang pemen Panas ka? Lako papaarapa Panas. Madoro rin tinjaminan ng rosa Panas sekali pula kalau boleh. Sana ko sa Dingin. Dingin. Wah. Oke. Kadang-kadang kamarintinan na Stefanus Keringan Batu Pak Yomar Al-Gading Topongo Rampomen Patumali Lako Pak Rapa Surya. Lator Ramarintin Duka Jaminan nomor 92 Sarako Sang Pertandu Kadang-kadang kamarintinan na Pak Totong Masamba Rampomen Patumali Lako Pak Rapa Lator Ramarintin Jaminan nomor 92 Sang Pertandu Kadang-kadang kamarintinan na Maasita Sangalah Beras surga. Rampomen Patumali Lako Pak Rapa Lator Ramarintin Jaminan nomor 92 Sang Pertandu Kadang-kadang kamarintinan na Saraswati Sangalah Oke. Rampomen Patumali Lako Papa King Lator Ramarintin Janginan nomor 92 Sang Pertandu Iyo. Kadang-kadang kamarintinan na Papa Anta Eran batu. Sangalah Rampomen Patumali Lako Papa Arapa Lator Ramarintin Jarantang nomor 92 Sang Pertandu Kadang-kadang kamarintinan na Papa Rakuelo Sangalah Rampomen Patumali Lako Papa Arapa Lator Ramarintin Jarantang nomor 92 Sang Pertandu Oke. Kadang-kadang kamarintinan na Pak Rendi Sangalah Rampomen Patumali Lako Papa Arapa Lator Ramarintin Jarantang nomor 92
Anu babi. Kuwai Kado yang kemarin tinana, Anto mantu, sanggala. Orang pemimpin mari laku Bapak Rapa, lapor kemarin tindak lantang nomor 102, 102. Kado orang kemarin tinana, Nek Juan, sanggala. Oke, baik, baik. Mempatu mari laku Ambar, batu paki. Lapor kemarin tindak nomor 102, 102. Kado orang kemarin tinana keluarga. Oke. Bapak Dewi, Makassar, orang pemimpin mari laku Baru, lalu utama Tebanua atau Kehermanuka. Kado goreng kemarintiana, Nenek Bitan, Songgo, Batu Walu, orang pemimpin mari laku Baru, lalu utama Dekalani Tebanua. Kado goreng kemarintiana, Nenek Pinel, Kadari, Rampomen pada mari lagu Bapak Pinel, lalu Tamaran Banua. Kata kuana Bapak Alala, Rampomen pada mari lagu Bapak Pinel, lalu Tamaran Banua. Kata kuana kemarin Pinan, Nek Resan, Sengala, Rampomen pada mari lagu Bapak Alapa, lalu Tamaran Banua. Kata kuana Bini, Sengala, Rampomen pada Pak Alapa, Natamaran Banua. Kado kurang kemarikian Ale, sanala, Rampon Patu Bapak Rapa, Natamaran Banua. Kado kurang kemarikian Lady sanala, Natamaran Banua, Rampon Patu Pak Rapa. Kado kurang Bapak Rita, Makassar, Patu Pak Rapa, Natamaran Banua. Kado kurang Bapak Pira, sanala, Patu Pak Rapa, Natamaran Banua. Kado kurang Bapak Deni, Rambakulu, Rampong Patu Pak Rapa, Natamaran Banua. Kadong Karana, Nenek Gil, Sangala, Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Bapak Lani, Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Nek Eng, Sangala, Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Nek Nesa, Langda, Rampanto Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Akasta, Sangala, Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Pilih, Sangala, Patu Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Askia, Sangala, Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Isar, Sangala, Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Indri, Sangala, Tamaran Banua. Kadong Karana, Papa Airi, Tampung Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Nenek Cita, Marinding, Rampung Patu Pak Rapa, Tamaran Banua. Kadong Karana, Mama Jesi, Rampung Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Yusti, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Iwan, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Reva, Sangala, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Nenek Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Oli, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Justi, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Arno, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Lantin, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Miguel, Sangala, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Tono, Sangala, Patu Pak Rapa. Kadong Karana, Mama Fani, Sangala, Patu Pak Rapa. Mintu deh kubasangna, Patu Nasong, Papa Rapa, lalu Kamarasong Banua. Yung may minto kami rapo-rara makalima na tumak ka parang gayang na kotadan na. Iya itu kadong koran talang makangan na tatay mo, langan kitimang makbululong, kende kirande maaw tang keresoan. Pada mo to kurisuwa nga, taringan ni kambuto patamalinta tati beru susut. Nga toto nginan pura mo di papatuang ki. Kurisuwa nga. Oh, Francis, oke. Frances. Sama-sama. Boleh Frances. Holiday time now. Holiday. Oke, thank you.
Toraja? Yeah. 5 days. For 5 days. Yeah. Oh, yeah. In Rentepao. Antipao. Yeah. With whom you come here? With John family. Oh, family. Yeah. Oh, yeah. Okay. And they introduced me to this ceremony. Ceremony. You arrived yesterday. Yeah. When you go back to continue your journey. After Tojan Islands. Oh, to Tojan Island. Tojan, yeah. After here. Yeah, long drive. Long drive, long trip, yeah. Yeah. Oh, okay, mantap. Where are you from? Yeah, from Toraja, yeah. From Toraja, I From see. Toraja, yeah. Okay. I'm from Toraja. This morning I came from Toraja. Okay. So the family. 3 hours of drive. Yeah, Oh, by yeah. car. Yeah, long. Yeah, longer. The ride to go from Toraja to here is really nice. Very The nice. view is really nice in the mountain. In mountain. Yeah. But maybe confused, a little bit confused because Yeah. like snake. Yeah, but really nice. Yeah. Yeah. Okay, see you. Yeah. See you. What's your name? Yan. Yeah? Yan. Yana. Okay. I'm Opit. Open. Yeah, Opit. Yeah, Yana. Nice to meet you, Thank you. Opit. Nice to meet you, Yana. Yeah. Okay, see you. Yeah. Goodbye. Sekarang Hindi Japan ito, hindi Japan ito. Weh, kebunuhan teh, boy. Weh. Super big babi ya. Tuniban itu. Kami itu keluarga Tamai. Ada ya. Ia tuh rombongan keluarga Lamenta Tamai. Ia tuh rombongan keluarga Matapi. Salampak. Rombongan keluarga Papa Onel. Samarinda. Rombongan keluarga Nenek Jiro. Seriti. Rombongan keluarga Ma Erwin. Mamuju. Rombongan keluarga Ma Rumis. Benalon. Rombongan keluarga Nek Tato. Suaya Sangala. Rombongan keluarga Nek Rani. Suaya Sangala. Rombongan keluarga Nek Desti. Suaya Sangala. Rombongan keluarga Rianto Ada. Sangala. Rombongan keluarga Neapang. Lampio Sangala. Rombongan keluarga Nehrapa. Tongkonan Pasang Sangala. Pergi ke rumahnya Nenek Daren di Seriti. Oh. Di Seriti ke rumahnya. Rombongan keluarga Dion Lada. Sangala. Rombongan keluarga Pak Yusri. Suaya Sangala. Telepon Nenek Daren, matos sila ko. Rombongan keluarga Nek Dewi. Sangala. Rombongan keluarga Indopani. Awak Gading. Rombongan keluarga Pak Agnes. Oh, Sep, telepon Nenek Daren. Ranti Ramai. Purung lah terus. Rombongan keluarga Nenek Hai. Tikala Rantepau. Iya, lo gak mau ke Purung. Rombongan keluarga Nek Gerson Lamasi. Ada sih. Ia sama kau tu keluarga Lamenta Majemai. Yang sadia mau minta mau kami. Oke, dia mau ke Purung lah kau Nenek Daren. Siapa? Ya, apa di sana tuh? Seriti. Model kayak vlog aja ya?
Oke kan. Benato kan lo kok? Oh, ini. Bel berangkat dulu. Nah, Kata nama bohongin na tiro kan sisi. Ya, informasi kepada Anto dan semua kakak ini, ya supaya ke rumah biar kayak untuk saya Nina. Anto Kade. dan semua kakak ini Karobe rin. Hah? saya pesan kamu. Oke, makasih. Ay tato iya. Hindi bilo ayar ko kaneo. Ah, Kung karobe malas. may tato yan ito bukada sa labang sabi. Oke, Emmanuel Nino di mana ini di Setereccio. Di Setereccio Lamasi. Lu timur, lu perkite, lu utara perkite. Kami tanpa Lu perkaya. sampai di siya mereka ya. Manila di Basan. Ada Polinis. Muhammad Jadi Abdul orang Rizky siapa peluk meninggal bosku? Ya ini mertuanya Germa. Ya mertuanya sepupukan nih Germa. Ya kebetulan dia suaminya di sini. Jadi ini orang tuanya suaminya. Jadi kami dari Sabala bersama keluarga dan tetangga. Ada yang dari Suaya. Lu itu masih ya, oke masih lu. Oke baik ya, terima kasih ya. Sudah lu timur, lu utara. Oh boleh dong. Udah, so tinggi pada kiro mau dosen na. Siru berangkat Omiru. Iya. Wala suwa ka na din. No, masak kamu. Kan ada yang nanya masak kasih. Tambahan rombongan keluarga Maradinong, rombongan keluarga Papa Dandi, rombongan keluarga Papa Dilan, Seriti. Bapaknya Erni yang meninggal kasihan. Oh bapaknya Erni. Oke, udah beritahu Columbus. Oke, Brandi. Nah, oke. Tiba seno tinde wulu baba di Bangkolola. Tihiang tinde rante tiam palen deti langit. Tanda tasikina kada turu tobing kalwana misa bunganna susi tane telu membang tento pangala adi palu ningka tinde mai ulang rarahna raramakambang sola henden bulawanna bungkutang sipi adiran Tuti ombak damai batu pira bak mana lembang Dole pada mai pentutuan lipusan data saune Temata lapote mai pantara kana padang diao gading Patembeng na padang dilamasi Silo lebarana Pantara kana padang disanggala Gente padang talu lembangna padang di pobas setangana padang
di gente to di supek lorang kana to di tipek tak di tarunona paka para lindo sandalindona mengkara apa pantarisan makaraengna pantara kana tongkonan pasang ilan padanga di sangalla pa pendengna isungan pa akalanduan ilan padanga di pobas setangana di gente padang penting aranna tomak duang salu pelalundunan tomak kalok simisanan paka para melindo sandalindona mengkara apa pantarisan makaraengna pantarakana padang randan langit tiumba padang di bengalon si ayo kalamba pantarakana padang di mamuju padang randolalan ni bobong langit itu alloina dahan kapal tahunan ni datu muane to kulla amangka di pelendu tonna di tage ranni aluk sanda pitunna tonna tiba dua bure mayang sangka apas salinan ilan padanga di Banua Puan paka para melindo tantara pana ombok pantarisan makaraengna pantara kena padanga di seriti padanga maapali susugi padang nanai cendeke burana padang lanang humpal-humpana apa naungan lindo duka sanda lindona rupa sanda rupanna pantarana kana padang di Samarinda palolowanna padang natarana kutai Kartanegara Pangadilina Antasari lindo duka sanda lindona mengkara apa pantarisan makaraengna pantarakana padang di Salu Ampak palolowanna padang di Masamba di gente Bambanawara padang pesang basse nene etapo nene sangkala pandang todoro di potodoro pera rompe menawan nikolaka na tokko irokko padang nanai bendan tongkoran bayukna datu guru Tuhan na pembalabaran isungan pak galandoanna karaengna anak pada para lindo duka sandalindona mengkara apa pantarisan makaraengna pantarana kena padang di rante damai palolowanna taadinna kasieloan siayo keramba pantarana kena padang di Tikala padang nanai bendang to patutungan dia to alloangina tunanang to site tangan basulo-sulo iya bodi gente to umpakalolo alu tunna talan padang di ruga lindo duka sandalindona mengkara apa pantarisan madatunna pantaranakna padang dinamasi patendengna padang di Jawa rampon tongkon yang lelekona kende kunni sungi kulla pembalikanna tinde dao sarapang situran dadi tinde dao gaya sielena padang di buntu kepasang sapa liliranna tallu kalona tallung tampang tungka padang tiadanna tusengka rokko kalamburan nallo ti bambang rokko kabutuan kulla Tulanna manokama usrangi suru dao lolong dao langit mengkailing untanding talinga saraka turun di bentoen sengka rokko kalambunan nallo ti bambang kabutuan kulla anda demai mintu tomera purara angganna temai toma kapunan gayang nakua kadanna kedang karang kisah ruang hinding kindelantang karampuan doyo kibarean niki song suke manang na banua tinde poti panan layu-layu kabe talenduk rokkote ballaran nampak di tetuk kapak
Salidan diam teran suyu tigen te mak dinan te diran ne te mai pangentanan dure di pamalotong latanai bangun si pamatua induk la notok si pamanu karurungan ulen duite ada di sedan sarung demi nenek tapo nenek sangka pura di alinan tali bangla damai todolo di potodolo kumo kebendan di temai aluk naram tema tampu ketunan nang temai sangka ada kabotoan kulla temai karuan Indonesia serongan nasepu ia mau tanda tasikina si pamatua induk toding kaluana si pabanu karurungan sampak bating kiwa tondong. Semoga saja tiangnya kuat ini. Nah, overload. Kita be, hindi kosong lo, bisa ki 3. Oke, jenis rimau lo mabu kais wah lo liu sisi liu ya. Sisi liu ya kalimbuan tuh. Nah, pusat. Apalagi banyak sekali orang dalam ini, banyak panas di dalam ini. Untuk kita di tepi sawah ini jadi lumayan ada angin ada AC angin sawah. Motor share kita lentang deh guys. Tidak kuat lentangnya. Oh, yo to nangian. Iyo, to santo jong. To santo jong. Iyo. Iyo, dari parsi siji. To santo jong. Iyo. Padat banget. 90 ya. Oh, habis nih. Sama Facebook. Ini YouTube ini 14, ini Facebook 92. Sagang Pangkampung Lasso. Lasso. Kusiri diante. Baik. Kusiri tilang katung le. Woi. Malinasang. Malinasang. Wah, betul-betul persatuannya orang Seriti luar biasa le. Betul. Wah. Itu namanya kerjasama yang baik, kompak kita wah. Itu sekali nih. Tuh. Orang Seriti itu kuat sekali persatuan. Kalau ada keluarga mengalami duka cita, semua keluarga ikut. Nah. Multi kesal, kamu itu jauh kok Dina? Enggak, orang Seriti kak. Orang Seriti ya?
Untung ada AC di sini, Le. Mana sih? Angin sawah. Iya lah. Angin sawah. Angin sawah. AC angin sawah. Oke guys, di sabar kata Abuna. Ini mirata. Gimana berta? Iya, namo ni taruh. Oke, kau sudah no taruh bosku. Gimana? Oke guys, halo. Siapa namanya di bosku ini? Halo Jaru. Oke, bye. Mantap. Luar biasa. Wah. Prabowo dulu kau boleh Le. Wah, Prabowo dulu kau bosku. Apa nah? Ganjar aku lah. Cuma bu selalu nak Ganjar tuh. Iya. Ganjar. Dia Ganjar dulu yang bisa tuh. Bicara kapan lo guys? Banyak guys. Ganjar. Kalau mau bisa balok di sila mas. Prabowo udah laki pengen langsung sini. Banyak kapan lo di Lamas sih? Woi, ada pasarinya. Oke, ada yang atau mengiru kita ya? Menurut pakai cara itu juta lapor nah. Apa nah? Cinta balok di rumah. Udah kayak itu mengiru aku balok dari turang. Padenmu, mami. Ada mure. Oke guys. Mata saya ke balok ambil susi sirup le. Oh iya. Susi sirup balok ambil le. Ini merah-merahnya. Di kalau orang ngira kayak. Kuku bima. Oke guys. Ada juga pesta di Seriti di Buntu Sempat. Apa sih Buntu Sempat? Sampah. Oh, sampah. Oke, Yohani sekarang. Baru itu tes sama itu sekarang teh. Oh ya tuh ada karep ini tuh enggak? Benar ah? Mantari mo ya tuh pa mantari. Benar tuh. Mantari deh. Susi mau mentar iki do teh kila. Tak bukan di kewe ini no kaya. Sini pakai bagat tuh le. Kaya talenta minyak panas sini. Jangan dilelangin. Dari Mangiru. Oke guys. Maka pikir kemasarapan dok kita mangir. Song kita dok ke. Boleh. Mahu. Weh, untuk dia nasi ende mile. Kena tak ase, mandu pisang kita masuk pa. Angin sende, angin sawah. Angin sawah sana ase. Weh. Angin kita. Para kepala suku minum eh. Dia. Kita. Nanti. Kepala sesak itu. Ajaib deh, karena saya berdua jantung. Iya, apaan itu kan itu? Ya, mira kepala sesak. Iya guys. Kepala sasa deh. Main kepala sasa. Lakukan deh bikin kaya guys. Lakukan deh kita guys. Minum susu. Sandok guys. Oke, selamat Solata dari Suaya. Oke, Yohani sekarang. Salam. Dari Maruang. Arung Oh, inte. dari Suaya ini Ya, inte durian ini. Iya. Di sini. Oke, kudu semangat Yohani sekarang. Campuran ya. Selamat dari Sandok. ada kajanda pirang. Ada. Udah pirang lah aku teh bat aku tadi sudah. Ada. Itu di sana janda pirang semua. Udah mau pirang teh bat aku tadi kuma janda teh. Janda pirang. Janda pirang teh. Mbak. Janda Itu semua janda pirang. Semua. Ini saya. Pinggang ni.
Kadel kita ulang sayang ya. Hindi. Ini kadel ya? Ah. Oh, oke guys, ada langsa. Oke. Dapat langsa. Sudah semua guys. Tayo mak. Kantang bukan kami kelas itu Makassar. Makassar, Makassar Tengah, Makassar. Oh iya. Oh tak kayak kelas sisan barangkali itu. Pare-pare deh, Mas. Tapi enak wilayah misalkan wilayah Jawa kan. Wilayah apa ya? Yang itu wilayah yang Makassar Tengah langsung. Di Mali lang na tayo. Gimana kan hari ini? Jadi 88. Halo. Oke. Nomor 2 ini Prabowo. Oke. Saya nomor 3. Ya kita salam pakai jelas anu. Nomor 2 salam pakai tu mak tu video. Bara. 7 tu mak tu Oh, nomor 1 dulu ya. Nomor 2 ya. Oke. Mangkam diri ramal si Beso la Megawati. Prabowo akan ketiga akan naik. Pentalun na to. Oke, ya. Kata na diulang. Na diulang. Ako pemilih na diulang. Lakulah sampai Prabowo sutil. Kilo ko na tindik ko medyo Prabowo. Nanti 5 tahun lagi baru Pak Anies naik. Pak Ganjar kah? Tak amo. Tak mo le. Tak mo bisa kindik. Tak mo. Jadi tuh gadis shooting, oke, ini sampai gadis tapi gadis tua. Oke, wah. Oke, kita di Taiwan TV Sawah ini. Wah. Nah, untung ada angin sawah di sini. Ada AC alami. Tapi sawahnya lagi kering. Atau sengaja kasih kering. Oh, kita mau membela-bela duka, oke. Belajar posisi iya, membela-bela duka teh guys. Nala, saya ku mau politik apa tanda apa politik. Apa kan itu? Sebenarnya apa? Benar. Sebenarnya apa ini? Demokrat takut. Mari kamu kapare, mari naloy mirata yang menurun dulu. Mari parin dia pa, mari naloy. Oke guys. Ya, saya minta kemana? Tadi am kita ya. Iya. Tadi boleh tunggu pangi deh. Iya, ada. Jalannya sana lah itu pemerhati. Tunggu pemerhati. Pak Fiori masak Ikan den lama. Tabe tuto si foto Dede 14-16 UG warna putih Avanza tolong dipindahkan karena mengganggu jalur
jalan raya. Kutole pa DD 1416 UG warna putih menghalangi jalan, tolong dipindahkan. Terima kasih. Oke guys, lagi bro, puan demikian dulu guys. Oke, terima kasih keluarga yang menonton dari jauh. Kita sarapan dulu baru makan. Oke, terima kasih.